Kapag joni ka city kalong ba kandan ga joint inspection ya ka Martin budan hari ko aja ka mta. Ti kat kung gani city kila om ba kinwan ban inspect ya gani ga joint inspection kinwan ha ka lai trik Julai arjar arpoi ha ka por khat arbaji bat kila pat so balang ngiru ban dia dan kat lang ba kani ka inspection. Ti ka igung ko ban ong kalong ba pi. Kapor ni ayu minister manikom kadi artayo. Hapo press statement minister ula kubur ula ong ba tang sim tuyo ngan salit inspection na ikani ka site angni kemudian ke Martin ke Batek Nyut na ying ba punjuk ke Jakarta Nyut na po hospital. Ti menta nak kadang jok seng sama malai flut ngimla ban ong ba ngila ya jinghun ni city ni ngila ya jingjok nang ni city. Pi na kapor ki minister ki bor sarkar punta ter dai ki pentami ngi ki pajba kinong elam sinong tang di city gimana ban nget nya ban shani ahini city ha yo isyat syukur pat ingi hadir pi mentah kesengi ru minister ba isyat syukur pat ingi ya ketu khatal sengi ke bangi ngi ada bu apa ka city bangi ayu ha ngi ada kerensya ya ki city ya ketu ba isyat syukur pa minister te kumno ngi shani apat wan sakta kalai kuai tarik ina kalang gajungi hi ngiong ha kani por mentah ba ngimhon ini city pi ngidon kam ya ka inspection ngidon kam ya ka solution om ya ka city mentah ba pen khana ka dap pencuto city municipal kaya ha kata phap khot ya ka municipal ban khat ya tu ka ngi ka jupi ngiru ka ju apa ngi khot ya minister in charge hang ni banwan khat ni nyut ban berat na skiwi ki jaka ka bak sarkar ka dap identify kamla ban lai kata tena kalian gajungi dadak sarkar ka bo life trik banwan ya kendo om lai ni pedang ya kata ka jingwan juki life trik hendra ingin khang ba ya kani life trik pat kata kalau ultimatum na gajungi ikepak ikpat ba nak sina jong baro hi ka ba ha ba po ka silong municipal board wan the nyut sini kinje syak lang bat ni hadup ini okai so jing job na kani ka jingi hi gajungi